educación inicial pa hatun punchawninpim napayniykuta pachikamuniku. Ujel Huancawilcapi kamachikuq wasimanta, redes educativas ruralpi yanapakuq hamawtakuna. Hinallataq red Acotia, Hasapatapi llapallan llamkaq amawtakuna. Chaynallataqmi ancha kuyay sunquykuwan pay nimuniku llapallan Perú suyupi, Huancawilcapi uña warmayuq tayta mamakunata yanapawasqaykurayku. Kay karu yachaykunata wayra wasinta uyarichispa, televisionta hawachispa, uña warmanchikunata allinta hamutanampa, yuyaysapa kanampa, yachaykuna ñawpanman puririchinampa. Ujilpi kamachikuq yachay wasipi llamkaq amawtakunam mañakamuniku, chaynalla yanapawanaykikupa kay karu yachaykunata, ama uña warmanchikuna yachayninkunata hipaman sahinampa. Tayta mamakuna, kay educación inicialpa karu yachaynintaqa huk umalla, huk maquilla, huk sunqullam ñawpaqman puririchina. Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica por una educación intercultural bilingüe. Feliz 90º aniversario de la educación inicial en el Perú. Causacho en Chijapaq, educación inicial intercultural bilingüe.